svima ljudi, s vama je Gavrilo i u današnjem klipu ću vam pokazati kako da ubacite mapu u vaš Minecraft. Naravno, krenut ću da onako igramo mapu pa da je vi skinete da vidite kakve su i još plus snimat ću koje ono preživljavanje. Opet idete na Shift 5a pa data, onda opet ovako, uđete ovdje ili Enter, idete .minecraft, onda svet i evo vi imate ovakve vaše svetlike. Tako možete da izbrišete lakše ove, a ja ću sad da izbrišem. Tako. I uzet ćete tu vašu mapu. Kliknut ćete 2 puta. Ovo gasite i bitno vam je samo ovaj file, prebacite ovdje i to vam je tu. Nadam se vam se sviđa ovaj klip, ali da, nikako nemojte da prvo da vam bude uključen Minecraft, morate prvo da vam bude ugašen pa tek onda. Ako želite mogu vam pokažem kako da napravite server preko Hamačija, jako jednostavno. To će vjerovatno bude sljedeći klip ili nešto za LOL. I dobro ljudi, like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!